Haleluya. Ampaye amabwiriza akaze cyane kandi sinababwira ariko ndayubahiriza. Amen. Dushimiye Imana y'umwami wacu Yesu Kristo duhaye uyu mugoroba wo kongera gutaramana namwe, kandi dushimira n'umukozi w'Imana umaze kudusangiza ibyanditswe byera kandi byinshi kandi byiza. Turashimira groupe ya Agape yadutumiye, ntiduza aho badukuye ariko nuko babibonye, kuko turi muri babatoya babavuga butumwa kandi dutinya gatuti cyane, ariko turabashimira ko mwabonye ko tuza tukabana. Mwarakoze kandi Imana ibaho umugisha. Mwatumye dufata umwanya wo gusenga, natwe turasoma n'ibyanditswe byera, ibyo nabyo buriya birafasha cyane, kandi mwarakoze cyane. Turashimira itorero, umushumba mukuru wa Betami uri kumwe natwe, watanze ikicaro kugira ngo mwese mubonaho mwidagadurira muvuga Imana, muyitambira, muyinezerererwa, hamwe n'abandi bose bakorana nawe. Turabashimira cyane kandi munyemere tubashimire mu mashimeshi cyane. Turashimira ubuyobozi bwa Agape, abayobora nabo bayoborana, nabo bafatanya, n'abandi babarebera, n'inshuti zabo, n'abandi bifuza kwiyungana muri bo bose. Turabashimira ko mwageze iki gitekerezo cyo guhura mugahuzwa n'ibyiza, kugira ngo muje muganira, muhugurane, kugira ngo mubone uko urugendo rukomera kandi rugenda neza. Buriya ababiri bararutumwe. Kuba mwarahuye ndatekereza ko hari icyo mwiga, kandi hari icyo buri muntu yigenda yigira kuri mugenzi we, hari n'icyo agenda reka kubera abandi. Amen. Iri huriro ryanyu rero turarishimira, kandi turashimira Imana yatanze icyo cyerekezo niyo yerekwa, kugira ngo mugire igihe cyo guhura. Ndatekereza ko bizafasha habe n'abapastori, abagabo banyu, abatware banyu, nabo bizaborohera cyane, kugira abagore bashigikiye umurimo bafatanyije. Ntekereza ko bizatuma umurimo w'Imana ugenda neza. Amen. Kamera Jesse numuvuga ubutumwa amenyereye kamera, kuko hari ibintu mashaka ngo nimvuga bitaje muri kamera, ariko nta kundi. Iyo buriya mudahuje n'umugore wawe, umugabo umwe hano hafi aha, umugore yageza mugora cyane, noneho akanamugora. Umunsi umwe aramubwira ati rero sinshaka kumpeza ibiro 5 by'inyama, umbeze ibiro 10, sinazaja ku isoko kugura ibiro 5. Umugabo aramubwira ati ibiro 5 by'inyama sibikeya, nibishira nzagura ibindi. Niyo mafaranga afite umugore aranga, kandi ari ku cyumweru mu gitondo umugabo hayagira vuba ngo aje kuyobora amateraniro, nuko biratongana nyine babirangiriza kuri 5, amusigira 5 agira cyaragenda, ariko urumva mu mutwe agenda azakoroganya ngo agereyo. Nuko bati pastor karibu yakira abashitsi, ati haleluya, atase harya ibiro 5 nibikeya mwo kajya kwabo. Ayiwe ati ese no ariko iyo mufatanyije neza nukuri Agape, haleluya. Iyo mufatanyije neza ushuyobora ukumva biri mu mwuka neza, ariko byakoroganyiriye uzutera ijisho rikagaruka mu mutima hakikoroga, ukaje uvuga ngo haje ibiro 5 nibike mwo kanyagwa. None rero kuba mwaratekereje iki kintu cyo gukarishanya ubwenge, cyo kugarurana mu muhamagaro, cyo gushigikirana mu muhamagaro, turabibashimira. Kandi dutekereza ko ari igitekerezo cy'Imana, kandi igitekerezo cyiza Imana izigishigikira. Niyo bayer de fond, niyo izitanga financement. Iyo ufite ibitekerezo byiza Imana izibibera sponsor. Amen. Uyu mugoroba rero nongere kandi nanone mvuge ngo ndabifuriza ukwezi kwiza kwa gatandatu kwatangiye. Mwese muzagira ukwezi kwiza. Kubw'umwihariko ndagira ngo Agape itangiye ukwezi muri ibi bihe, muzarangiza ukwezi, muzarangize n'umwaka. Haleluya. Ndatekereza ko Pentecost cyumweru gitaha muzaba bambere kuyinjiramo, kuko mwarayiteguye. Haleluya. Uyu mugoroba rero nagiye ndakomereza kuri riya umuvandimwe amaze kuvuga. Natuye uyu mugoroba abagore 3. Niwe mutuye imbere y'Imana isumba byose. Ndayibatuye uyu mugoroba bazawibuka abo bantu. Icyambere ndawutura umugore ntazi ntarabona witwa Nyansingizwa, sinza haba
ariko ashobora kuba gituye muri Kongo. Ndamuvuga mu munota muke. Ndawumutuye Imana yo mu ijuru imwibuke. Uyu mugoroba ndawutura umugore wo mu Ruhango ntazi. Nimona kanya ndamuvuga nintamuvuga nta kibazo, ariko Imana ya Israheli imenye ko nabigambiriye kandi nabisengeye imwiture ineza ye. Hanyuma uyu mugoroba ndawutura abagore bose bagize groupe ya Agape. Imana ibaho umugisha. Amen. Amen. Igituma mvuze uyu mugore Nyansingizwa ndacashakisha nimubona byenda nzahita ko nashaka gukora programme yitirirwa izina rye, ariko sinayikora ntaramubona ngo abimpere uburenganzira. Ko nashakaga ko nzayita Nyansingizwa Ministry, ikaba mu bindi bikorwa bimwe dukora. Uyu mugore Nyansingizwa nahuye n'umuvuga butumwa benshi byenda baramwumvise. Yaratubwiye uyu mugore ngo umunsi umwe umushi wageze umukorera, umushi wageze umuhingira. Yaragiye aja guhinga ngo ataha yanyagiwe, ntagire uhuzu yo guhindura, ntagire umwenda wo guhindura. Ngo Nyansingizwa yamagenda yirukanka mu cumba zana ikoti ry'umugabo n'ishati n'ipantaro n'urukweto n'isogesi. Aramubwira ati oga numara wambara. Arabyambara ngo umugabo ngo yinjire mu nzu ngo akubite gutya umushi yamasanga costume. Ariko Nyansingizwa we, haleluya. Ariko yeme nubwo tuvuga ba Bibiliya ariko dufite nabandi turi kumwe tubana, ni nabo bazatubera ikibazo. Zena muzovuga ngo bariya nabakera abo nabejo dora ndaga ngo aracyari hare haruguru mu izina rya Yesu wabambwe. Kwambabaje kandi kenshi amaze ngo umugabo aramubwira ngo Nyasingi ngo ibi nibiki mpaye ndeba, yamamubwira ngo ntukaze ukoroga umwuka wera. Umugabo yamagira gutya tugira gutya, haleluya. Nimba yarafuye mbwira mugenzi wangu uyu mugoroba tugutuye Nyansingizwa nta kibazo, yaragiye nawe mubene. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Uko kera natangiye ngeze hagati wa kabiri navuze no umugore wo mu Ruhango sinamubona, ariko ubuhamya ndabufite pe, naho nabukuye ndabufite. Nababutanze ndacabashaka nababona, kandi ubwo ko ndakorera mu Ruhango nzababona. Uyu mugore wo mu Ruhango ngo yari umukristo abyara abana 5 bose bagira ibibazo byo mu mutwe, bose ko ari 5, nta numwe ushobora kwiga bati nkonda gusa. Akagira umugabo umonoho ngo abantu bakaza gusenga, bakaza kumusengera, haza abantu baramusengera 2 ngo basenga Imana irababwira ngo ababana bazakizwa n'undi muntu utari mwebwe, ariko bazakira. Ngo buce barataha, undi munsi baragaruka ngo bagere muri yanzu hariya mu Ruhango, ngo bagezemo noneho baricara. Mu kanya gatoya bagiye gusengera ababana ngo hinjura umuntu iwe yaravuze ngo numusangwa butaka. Muri ubwo buhamya bwiwe ngo ufite igikoti unuka, ngo yari afite inzara kuva vusa zitaracibwa. Amaze ngo baranukirwa, yamaza nawe nk'umushitsi ugiye kuharara. Amaze uwo mugore Mana ya Israheli ngo yama aramureba, ngo yama haguruka. Umugabo ndi yarahari, aragenda ngo ashike mu cumba, abanza kubwira umugabo ngo genda woge. Aragenda roga ngo amara mushira imyenda, yamahera ku rukweto isogesi, aramuha ipantaro, aramuha ishati, aramuha ikote by'umugabo wiwe. Ariko abo bagore iyo bazoba mu cumba kimwe, yamaza arabimuha arabyambara. Noneho ngo babagabo 2 babakiranutsi, naje ngo babakira, ndeka mvuge gutyo, baryaga babasenzi baje ngo bama batangira kwibaza ngo ese iyi nzu ko tuyizi ikagira ibyumba bikeya turararahe, ko turararana n'uyu muntu. Abari byo ngo baguma kwibaza ngo bahaye bongorerana. Mukanyaga abantu barariye ngo bamare kurya, bati noneho ga dusengera abana, nicyo cyatuzanye kurara hano, dusengere bano bana. Hanyuma undi gawe yamaguma aricara aho ngaho, barakubitaguye utwo bakubitagura, baravuze mu ndimi zo bavuga nkazijya mutatuvuga, nuko ngo barangize bati turyame nibuca turasha dusenge. Baragenda baja kuryama, ngo cyagiye bagiye kuryama, ikibazo gabakibajije ni gute bigenda.
nonoga ngo wamugora arababwira atese yeme ko tugiye kuryama mukaba muzi inzu muri inshuti zanjye tubigenze gute. Umwe yamavuga ngo njewe umbabarire sinobasha kuryamana nawe, undi aravuga ati nta kibazo mureke nje turarane. Baragenda arabasasiye agiye araranye n'umwe, undi yamavuga ati jewe nukuri umutima urananiye, yamagenda aja kuryama kwe. Uko ngeze hagati ga munyigisho zanje utumvise nuko nyine bamwinginga zumve, nuko ngo aragiye bararyamye ngo habega nijoro, umusangwa butaka umutwa arabyuka. Amen. Akumangira wa mugore aramubwira ngo zana abana. Mwabana ko ari batana arabazana amazagira gutya. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amina. Oh hallelujah 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 hallelujah. La crila prilegres kile prila sala miracoli meko amprega ela ilmu lancres kilimi brencantre la mirgamorga ale breganini mo umugoroba wawe wibuke ko Imana ikuzi. Bwana asifiwe. Yamasenga ngo yamasenga aragenda akazagenda buri mutwe w'umwana akawukuramo ngo umushomba akazakuramo ikintu kimeze k'igiti abikuramo arabirambika ngo abana bama baba bazima. Noneho umugore atangira kuvuza induru, ngo avuze induru wa wundi wararanye na wa mutwa arabyuka ngo aze muri salo asanga umugore yasaze niki, naho ngo aze guke wa wundi asa n'uwinjiye mu cyumba. Noneho ngo ati niki kibaye, ati dore wa mushitsi ibyo akoze iki, ati dore babana barakize dore ibintu abakuyemo arase n'umusenzi kurya nawe yari umuyumbe mu bandi ti n'umusenzi aho bigenze biti atarabasenge ari yinjiye ngo binjire mu byumba barahebuye bavugije induru. Wa wundi wabo ukiryame waryamye ukwiye wa munenye ngo yumve ibintu byakomeye nawe arabyuse araje atesenike ati tubuze wa muntu sinza hagiye asiza sengeye abana ariko turamubuze ariko aciye ahantu haciye mu muryango tubuze ahantu hagiye ngo barirutse mu nzu barashatse amaze ngo bama bavuga ngo nukuri kw'Imana ni marayika. Hallelujah hallelujah. Bama bavuga ati wewe ni marayika yewe. Umwe yamabwira wabo ngo kandi yewe ngo none yumvishe ko navuze ngo ntiturarana. Tuvuge ngo amen. Bama batangira barapfukama batangira gusenga ngo batangire gusenga wa wundi wanze ko bararana kubera gahinda n'ubwoba kandi yaje ngo ari umuyumbe yamagenda yegamira inzu yamatangira gusararira aravuga ngo Mana mbabarira sizongera mbabarira. Chagi yavuga ngo Mana mbabarira yamaza yamamuhagarara imbere aramubwira ngo uzageza he n'amacakubiri yawe, ngo iyo Mana uzugenda ubwira abantu nayo macakubiri uzageza he. Ngo aramubwira ngo sindi umutwa ngo ndi marayika w'Imana. Hallelujah. Yamagira gutyo ngo abona ko yitamururu yamagira gutya n'amababa amazaraguruka amazavuza induru ati ndapfuye mbonye ishano nimumfate niki kibaye, ati ndamubonye wa muto ndamubonye ni marayika. Uyu mugoroba rero na utuye abo bantu ngutuye na agape yadukinguriye iki giterane. Ai haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Abamenye Imana bazakomera, tuzakomera, tuziyo twizeye tuziyo twamenye kandi tuzabaho ubwo buzima. Haleluya. Kandi muri ubu buzima tuzabaho kandi abazadukomokaho bazamenya Imana twavuze kandi Imana twakore kandi ntizadukoze isoni. Bwana asifiwe. Reka nihute rero muri uyu mugoroba nifuje ngo nkomeze hariya umuvandimwe yarageze. Reka nanje mvuge kuko ari iterane cy'abadamu nifujije kugenda muri barya navuze bibyitegererezo kuko umwanya wagiye mureke mvuge undi umwe ari we sorezaho. Niko nababwiye ejo ko mvuga umwe, ndavuga umugore uzwi muri Bibiliya watanze icumbi rikaba umurage utuma urugo rwe rwibukwa iteka. Amen. Nicyo cyatumye navuze ngo nabituye bari abagore kugira ngo ninza kumuvuga muzamukoma kuri Nyasingi, ariko Nyasingizwa we aho uryamye data wo mu ijoro arabizi, ariko yankoze ku mutima Mana ya Israheli. Ai Mana we ukunanje nzabona abo bantu bose
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nahamagara naje ngo nzumve izina ryanje mbere ko nita. Bwana asifiwe. Reka dusome mu Bami ba kabiri ibice bino umurongo w'8. Ni umugore w'umushunemukazi kugeza ku murongo wa 17. Iyo nkuru byenda kubera umwanya n'amasaha mpawe biraza kuba bigufi, ndareba uko mbigenze, ndagenda mbihinahina ndeke uko byari bingana. Reka dusome hariya mu Bami ba kabiri ibice 4 umurongo w'8 kugeza ku murongo wa 17. Ejo narababwiye ngo iyo urambuye Bibiliya, niko Mark yavuze, ngo iyo urambuye Bibiliya yawe ngo Imana nayo izibumbura kanwa yakayo. Imana igiye kuvuga, ntabwo ari je. Mureke mbabwire niki kintu, ntabwo ari je. Umuvuga butumwa umwe witwa Spurgeon yarabwirira umunsi umwe abantu baranezerwa ngo asohoka umugore umwe araza aramwegera aramubwira ngo pastor ngo watwishe, nukuri ngo wadukoreye ibitangaza, ngo ese hari undi muntu wakubwiye ko watubwirije neza? Aravuga ngo ngo ubaye wa kabiri, ngo wa mbere wantanze ninde? Aramubwira ngo wagutanze wa mbere ni Satani. Ngo Satani nawe yabivuze kugira ngo anyereke maze nizamure nzabigipfu. Nico gituma mbamenyesheje ko taza nkunda ko umuntu ampobera ngo amubwire ngo watubwirije neza. Uzuvuga ngo ijambo ry'Imana ari rizima, ntukazuvuga uwavuze, uzuvuga Imana ngo ijambo ry'Imana ni rizima. Amen. Muha agaciro Imana, muha agaciro n'ijambo ryayo. Dusome mu Bami ba kabiri igice cya 4 umurongo w'8 tugere ku wa 17. Bukeye Elisa arahaguruka Shunemu, hari umugore w'umukire, aramuhata ngo aje iwe bafungure, aje iwe gufungura. Nuko uhereye ubwo iyo yahanyuraga hose yaje kayo gufungura. Bukeye uwo mugore abwira umugabo we ati, mbonye ko uyu mugabo uhora atunyuraho ari umuntu wera w'Imana, none ndakwinginze twubaka kumba hejuru y'inzu tumushiriremo uburiri n'ameza n'intebe n'itereko ry'itabaza, maze uko azaja kudusura aja cumbikamo. Hariho ubwo yaje bamucumbikira muri ako kumba aryamamo. Abwira umugaragu we Gehazi ati, mpamagarira wa mushunemukazi, maze aramuhamagara, amwitaba, amuhamagara ahagarara imbere yiwe. Abwira umugaragu ati, mubwira uti, dore neza watugiriye yose, mbese twakwitura iki? Urashaka kumenyekana ku mwami cyangwa ku mugaba w'ingabo? Aramusubiza toya, nibera mu bacu. Elisa ati, twamugirira dute? Gehazi aramusubiza ati, cyakora nta mwana w'umuhungu agira kandi umugabo warashaje. Aramubwira ati, muhamagare. Amaze kumuhamagara aritaba, ahagarara mu muryango. Elisa aramubwira ati, umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Nawe aramusubiza ati, oya databuja, muntu w'Imana we, wibeshya umujya wawe. Hanyuma umugore arasama, igihe kigeze abyara umwana w'umuhungu, kuko Elisa yamubwiye kwakira ijambo ry'Imana. Munemerere dukomere ijambo ry'Imana amashi. Kuko uyu mugoroba Imana ivuganye natwe. Bwana asifiwe. Mfite amagambo nakavuze, ariko rero kubera ibihe kandi naje ndumva tugomba kugira ibihe mugataha mugize igihe hano, kandi ni mwebwe ba mutima w'urugo hari ibintu byinshi biba byahagaze. Mureke tuganire mu ncamake, twuririre kuri biriya umuvandimwe avuze. Bariya abantu bizeye bagasiganwa, bagahagarara neza, bakaba urugero rukomeye, bagasiga umurage no ku bandi bagore bakazubaka ingo zabo. Ntabwo ari abana babo gusa, habe n'abandi bantu baje basoma amakuru yabo bazubaka ingo zabo. Haleluya, haleluya. Nifuje muri uyu mugoroba nshishijwe bugufi n'amateka y'uyu mugore, nciye bugufi imbere yanyu n'imbere y'Imana, kugira ngo masangiza aya makuru tuyaganireho, turebe ibyiza byavuye muri uyu muntu, natwe icyo twakwigiraho tugahindura amateka, maze tukazasiga umurage mwiza mu ngo zacu. Amen. Bwana asifiwe. Nyansingizwa yarapfuye, ariko ari mu mutima wanje kubera ibyo yakoze, kandi sindamubona, ariko hari ibyo yakoze byemeza umutima wanje ko yari yaramenye Imana. Ntimukaza mukoroga umwuka wera, ako yakavuze neza. Bwana asifiwe.
uyu mugore umwe muri bari abagore b'intwari ari muri babandi mu Baheburayo bazavuga ngo bamwe bagore ngo babonye bagarurirwa abana babo ngo kubwo kwizera. Bwana asifiwe. Kubwo kwizera babonye baragarurirwa ngo kubwo kwizera intare zananiwe kurya abantu ngo kubwo kwizera umuriro wazimanya abantu. Amen. Unanirwa kubatwika, uratinya, uravuga ngo ntidushobora kubakoraho, ngo habe n'imyenda yabo bambaye biguriye ntitwoyikoraho, ngo uretse utugozi twashizweho n'abatazwi nitwo dutwika gusa, abandi bazabakorwaho. Bwana asifiwe. Bibiliya rero ikavuga ngo bene uwo muntu iyo tumuvuga dukwiriye gushimira ibigwi bye kuko yasoje urugendo kandi arusoza neza. Amen. Nimba tunasiganwa dufite abo natwe tumenya ko birutse kandi tukamenya uko birutse. Buriya umu-entraîneur ni umuntu wamenye ikintu. Naba coaches nibarya batuantraina dore uko babigenza buriya baba barabikoze. Uku tugiye kuganira n'uyu mugore. Icyambere, uyu mugore ntazwi. Natekereje muri Bibiliya mpaye senga nasoma, umutima urambwira, umutima waje uyu nguyu uzuvugana nanje. Umutima urambwira ngo igituma uyu mugore nta zina rye rihari, ngo rikitirirwa gusa umuhana, ngo nukugira ngo abandi bose bazakora ibyiza biza nabo bashiraho amazina yabo. Ni umugore wa Kimirongo, ni umugore wo muri Betame, ni umugore wa Gasogi, ni umugore wongereho izina ryawe aho utuye nawe ube nk'uyu mugore. Bwana asifiwe. Bibiliya rero ijambo ry'Imana dusomye mureke tube nk'abaganira kuri uyu mugore watanze icumbi. Turavuga nk'ibintu bikeya cyane nka bitandatu uku kuntu yakoze gutuma Imana imwibuka. Amen. Ndi muri babandi bakoze barizera bagira ubuzima buzasiga umurage. Nashatse ngo tuganire no kuri uyu mugore nawe kuko ivyo yakoze nabirebye nasomye ndije nyine ndatangara nkaza ngira ubwoba. Kavuga ntese uku tuzagera mu ijuru batwicaze naba ngaba, uku tuzabana nabo n'abana wirukanye, abana bose wirukanye bakabura iyo baja, ukaza wamuryama mu byumba 7 wenyine, wamara ukamutegura igiterane ngo cy'abagore bameze nk'abagore b'Ishunemu. Biracise no kuri kw'Imana. Amen. Bwana asifiwe. Umugabo umwe yaravuze ngo buriya ngo urusengero ntiruba kure, ngo habe niyo borushira muri salo ngo yonanirwa gusenga, ngo habe niyo borushira muri salo yo mu nzu yiwe ngo yoza avuga ngo ni kure. Aravuga ngo ikintu yabonye kiba kure kurusha Amerika na visa ya Amerika, aravuga ngo ni umutima w'umuntu uba kure we. Aya magambo bababwiye dogiteri iyaba umutima utabaga kure mwese mwabyarangije twavaga hadusinya amakarita yuko twese twemeye. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Ya masaharagiye. Reka tuvuge icyambere uyu mugore yakoze cyatumye Imana imurata n'abera baramumenya. Natwe turasoma ijambo ry'Imana turamwumva, Imana iganira natwe ibicishije muri uyu muntu icyo yakoze. Icyambere yakoze igikorwa gikomeye cyari cyo gusangira ibintu byose atunze. Ukumuza mubona abantu benshi bagowe n'utuntu duto batunze, azabona bashitsa kamarwara malaria, abandi ngo bamazi bakayo kuteka bakama bayahindura yo koza abana, bamara bakama barengeza Bibiliya ngo bazgiye kuvuga ngo bazobana na barusi, uzobana na ba Orupa. Tuzobana bo kwicarana na barusi gute? Amen. Amen. Ikintu kimwe cyantangaje uyu mugore ni ugusangira ibyo atunze n'uwatazi. Amen. Nimba ushaka kumenya ko wamenye Imana, icyambere nubona umutima wawe udutanga ubutunzi bwawe udafite ikibazo, uzamenye ko hari aho ugeze. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo Imana kuko yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo. Imana nizi itanga kurusha abandi bose. Nubona nawe ako kantu karagushobokiye uzutangira kuvuga ngo naje ndi mu kirari nubwo ntaragerayo ndi muri kurusi. Bwana asifiwe. Amen. Iyo usomye hariya muri Luka
mwanya sinzi kunyemerera gusoma ibice bya Bibiliya, ariko muri Luka igice cya 3 umurongo wa 9 nimugeza ku wa 11 murareba hariya havuga ngo intoreze igezwe mu gishyitsi cy'ibiti, igiti cyose kitera imbuto nziza kizacibwa kizajugunywa mu muriro. Ngo abantu baramusubiza bati none tugire dute? Arabasubiza ngo ufite imyenda ibiri umwe awuhe utawufite, n'ufite ibyo kurya nagira atyo nawe. Haleluya. Umwanditsi umwe yaravuze ngo nubona umuntu agira amakoti abiri ngo uzumubwira ngo rimwe waryibye umukene. Ngo nuzazubona umugore ahinduye ibitenge bibiri ngo uzumubwira ngo kimwe nisho wibye umukene. Umutima wawe urakubwiye, kandi naje ndakubwiye mwarakoze kuntumira, nimushake muzarekere kuntumiraho. Niba mushaka ngo mbabwire ubutumwa bwo kubanezeza no kubasheshenga, oya umva nkubwire neza, niba uzi neza kutunze bikabiri ni Yesu wavuze. Mwemera Yesu? Aho, niba mumwemera rero, niba mutemera ijambo rye ntimumwemera. Umva uko yavuze, baramubwiye bati kuhaye udutera ugutugira ngo arababwira ngo ufite imyenda ibiri atanga umwe, ngo n'ufite ibiryo abigenza atyo. Niki cyakunaniye? Niki kizakigora? Niki kizakigora ibitekerezo byawe? Niki kigirwa mana ugira kiza gituma unanirwa gufata bimwe mu byo Imana yaguhaye ngo usangire ubutunzi bwawe nabandi? Niki kikugora? Nuhe mudayimoni niriye pepo ryiza ritera rigatuma wumva yuko ibyo utunze utobisangira nabandi? Ikiza ufite nundi yo cyambara cyo mubera. Sintinzega biragoranye kubera ibihe rero, reka mbirekera aho ngaho, nishake mbirekera aho ngaho. Haleluya. Bibiliya ivuga mu byakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 35 zivuga ngo nababereye icyitegererezo muri byose, yuko ariko namwe mukwiriye gukora imirimo ngo mubone uko mufasha abadakomeye, no kwibuka amagambo umwami Yesu yavuze ati gutanga guhesha umugisha kurusha guhabwa. Gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Uyu mugore w'umushune mu kazi, kimwe mu bituma tukimuganiraho uyu munsi niko yatanze ubutunzi bwe. Amen. Ikintu cyakugoye, icyo kintu cyakugoye ntuzokijana rusororo. Hagarara nkubwire, iby'Imana izaguhemba nibyo wahaye abandi, sibyo wariye. Amen. Sibyo wambaye. Ariko Bibiliya ivuga ngo habe n'igikombe cy'amazi wagitanganya umutima wishimye ngo Imana izakigorora. Iyaba twari tubizi tukaba turizeye ko tuzapfa kandi tugashaka ngo tuzaragwa ubugingo, nimba tunabizi ko tuzaja mu bwami bw'Imana, notanga ibikombe 1000 kugira ngo uzahembwe. Amen. Bwana asifiwe. Reka nihute rero, icyo nicyo cyambere yatanze ubutunzi. Impamvu Bibiliya izimugeraho ikubaha ikamuterera isaruti ikamureba kandi usarirega Bibiliya. Ariko mana we, iyaba twari dufite umwanya ngo tuvuga bene baba, Bibiliya yavuze ngo yari umugore w'umutunzi. No usarire ariko we basigaye batunga ubusa udupine tubira akazayama shamarara nk'inkoko itaze. Wabayute ukajyagwa ibi bya ulimwengu, ibi ulimwengu wapita na mambo ya pita. Amen. Amen. Umunsi umwe rero nkigura imodoka ntuye Igikondo, hakiba kavuyo kenshi mu mujyi. Umunsi umwe namambwira umushoferi nti noneho duce mu mujyi hariya kuri gare tureba abantu b'Igikondo dutwara, turi mu modoka turi babiri, imodoka y'abantu 8, tureba abantu twosaidiye, turagenda ngo dushikeyo. Ndahagarara, umurongo nukuri w'Igikondo waza ugenda ukazugira ngo simbona wekera, nonoga namaturuka kubinyuma kugira ngo ndebe ko ari bonsaidiye. Ndahagarara kuri babandi binyuma, ndababwira nti yeme abaje Igikondo nimuze. Bama bandeba bose bama banyihorera. Yema abaje Igikondo nimuze tugende, nukuri kw'Imana. Noneho ngo byangega ndowe mbwiye umuntu ngo ariko ndi woza ngo tuje Igikondo, ati tugenda, ati yamasa ngo babonega abandi barinje imodoka bari bayimenye. Reka twavuyemo twatwiye guhamagara polisi, bama barwana barayurira ibirahure baje kubimena.
ndavuga nti ndabakuramo gana nta kundi batoya. Hari uwo menya ko umuntu yoza n'imodoka yiwe y'ijipe ngo hagarare ngo ajana batazi. Amen. Haleluya. Urekura umutima wawe utange. Bana asifiwe. Babivuze ngo bazabarinda kubashitura. None nawe urabyumva nyine. Boreka gushitura abantu bananiranye. Mureke tute ikintu cya mbere yatanze ubutunzi bwe. Amen. Kandi kindi gitangaje yari n'umutunzi, ariko yirengagiza ishuwahiro n'ubutunzi bwe, yumva yuko ubutunzi bwe agomba kubusangira n'abandi. Icya kabiri, yatanze icumbi nta ngurane cyangwa igihembo akeneye. Hazabaho ukora ibintu kuko ariko banyokorome, kuko ari abana b'amasenge bawe, kuko ari mwene wanyu, uri oblige kubikora. Oya, nimba ari cyo gitumye ubikora, ngenda byumva bitaraba mu igihembo. Hari ibintu ngomba gukora nkabikora bivuye ku mutima kandi umuntu ntazi. Bibiliya yavuze ngo arabwira umugabo we ngo hari umuntu udushahaga ngo ariko nzamubona asa n'umuntu w'Imana. Tuvuge ngo amen. Mwaraka ese ko tuwaye tuvuga mushake muraka ni muraka rase muramukura muri Bibiliya. Oya, ahubwo nyine muvuge muti natwe tugomba kugira icyo twandika. Bibiliya iravuga ngo ntiyaramuzi. Reka Bibiliya iravuga ndetse kandi musoma amateka ya Elisa yagiraga uruhara nko kukwanye ngo kara kagabo kagufi. Bibiliya muzibuke babahungu bavuze ngo kakagabo kuruhara ngo zamuka hano kakagabo kuruhara. Murumva ko atari n'umuntu uteye ishema, nta gihembo yarakeneye, nta kintu nta shimwe yaramukeneyeho, ariko yamavuga ngo uyu muntu ngwino uryi wanje. Bwana asifiwe. Harya niko Abaheburayo bazabavuga Dr. bazabavuga ngo ntimukibagirwe gucumbikira ngo kuko bamwe babikoze. Uwo bazabavuga ngo bamwe ninde ni Aburahamu sekuruza. Akazabwiraga bene wabati murakanya ko ndabona muhaye mwigira nabi. Ejo bundi amakuru yanyu yangezeho barambwira ngo Yesu yaraje aburaharara iwanyu. Yesu yaraje aburi cumbi irya Noheri muzamuvuga. Nzamvuga ngo Noheri dukwiriye kubiga cyo kwicuza. Imana yaraje ibura icumba. Ibyumba byuzura bene wabo, ibyumba byuzura mu ibyo bashaka, babura icumba cya Yesu. Haleluya. Haleluya. Ngo ntimukibagirwe kubikora kuko bamwe babikoze ngo bakaba bacumbikiye marayika. Ndetse nje ndavuga ngo bacumbikiye Imana. Bwana asifiwe. Aburahamu yaragize imyaka 25, Imana yaramusezeranyije kubyara umwana w'umuhungu, ariko nza mbona ngo niyo test finale ya nyuma kandi ibiza bintera ubwoba. Iyo Imana shimwe yampaye umugore, icyo kintu ndakibaza kigiraho. Ndababwije ukuri cyabashitsi oyaye mu rugo rwacu rwose, icyo kintu n'ukuri mbivuga imbere y'Imana, ako kabazo ntakabamo. Amen. Bwana asifiwe. Aburahamu nzamureba nkavuga ngo Aburahamu yarafite amakarite. Umunsi umwe ari umugabo urusha w'imyaka 90, ndagira ngo ni 9 suko hagera myaka ari umusaza, umugore we ashaje, ngo bama baza abagabo bama bamutungana mu masaha mabi, ariko uzabashitsi kugutungana mu masaha mabi. Ayiwewe nzambireba nk'udufilime tumwe umuntu yakomanga ibiryo biri kumeza bakamabishira munsi y'imeza gutya, ariko nzabavuga ngo abangaba Bibiliya bazi, ariko ngo Aburahamu yarabarangije gutya. Yagiraga iyerekwa ry'Imana, yama yirukanga ngo yama yubarara imbere yabo ngo agwa yubamye. Arababwira ngo yama babwira ntibabwira ko ari batatu, aravuga ngo nimba nkugiriyeho umugisha ntuntambukeho. Umva ubundi bamenye Yesu, umva ubundi bamenye Imana. Tigeze ababwira ngo muzi, yama avuga ngo nimba nkugiriyeho umugisha umwe kandi ari abagabo batatu, ngo nduruhuti nyabuna nguze njewe icyo mpora ndakoza uturenge, icyo nico nshoboye. Naho abacu bari harahirya nabo bamabuja baraza kukugaburira, ngo nyabuna ugende wishisari. Amen. Nzasoma Bibiliya ngo batangiye kurya na wa wundi nyine nawe witwa Imana wari kumwe nabo, ngo bamanyuye gucya ngo bumve ibiryo buryo byo. Kandi zanezezwa n'ikintu yo nsomye Bibiliya ngo Aburahamu yamaze kubaheza ibiryo, yamaze abahagarara iruhande ngo akore protocol arebe ko barya, nihagira ko babura wenyine akizane. Ariko umugabo wa Yesu di zugera mu rugo akaza yama
kazayama ukagira ngo akamabyimba nkuko kigitoki cyahiye. Ariko Aburahamu ngo yamahagarara iruhande ngo amaze ngo bahaye barya ngo bumva ko agasose karyo ngo bamabubura amaso baramubaza ngo se Sara umugore wawe ari he? Yamababwira ati ari hariya mwiheba. Bati noneho igihe ngiki nzakugarukaho. Tuvuge ngo amen. Hayi haleluya haleluya. Igihe ngiki nzakugarukaho rya sezerano bakubwiye fini. Nzakugarukaho umugore wawe azaba kikiye umwana w'umuhungu. Sara yababumva aravuga ati sosi ragakoza yiwewe. Ati abayumbe barahana bahehe nono. Tibaranzi tibarambona narashize narafuye. Bibiri zivuga ngo wari intumbi. Panase mureke dukomere Imana amashi cyane. Haleluya. Icumbi ryazaye niryo ryasohoye isezerano. Kingura umutima wawe Yesu yinjire. Bibiliya ivuga ngo hagaze ku rugo arimo arakomanga. Icumbi rikomeye n'insinzu yawe nimuvuga ariko ni umutima wawe. Umunsi umutima wawe uzemera Yesu uzemera n'abandi bantu, uzakunda n'abandi bantu, uzasabana n'abandi bantu, uzishimira abandi bantu. Tuzareba amoko, tuzareba aho bakomotse, tuzahareba. Tuvuge ngo amina yemewe. Tuvuge ngo amina we. Tuvuge ngo amina we. Tuvuge ngo amina. Tuvuge ngo amina we. Prile keskilma. Allez sans faire guerre my guys. Tuvuge ngo amina we. Tuvuge ngo amina we. Nakore kwimana yo. Bwana asifiwe. Kingura umutima wawe muri uyu mugoroba. Reka Yesu yinjire, reka Yesu ategeke, reka Yesu atembere, reka Yesu abone icumbi. Nibwo uzakunda abandi bantu. Umunsi Yesu yinjiye muri wewe umutima wawe uzawuzura urukundo, uzubona abantu bose ukabanezerererwa. Umunsi umwe Remera muri paruwase ya ADEPR Remera bararirimbye umugabo wo kumugina mugufi cyane aririmba neza. Umugore umwe araguruka aramuhobera akaza musomano mu rusengero. ADEPR yose iravuga ngo nimuvuge ngo amen. Bikozwe n'umwuka nibizima. Bwana asifiwe. Ibintu biri mu mwuka w'Imana nibizima ntawo bicyaha. Nagiye kubaza uwo mugore arambwira ngo nukuri kw'Imana sinamenye uko byagenze. Ngo nabonye ko ari ngo mbona kwaba nka marayika, ngo mbona ubwiza buruzuye maso ye. Ndaguruka nagize ngo ni marayika nasingiriye. Ngo ubwenge bwanje bwagarutse menya ko ari we maze kwicara. Umunsi uzakingura umutima wawe Yesu akinjira akabona icumbi. Reka nkubwira amakuru uzakunda abandi bantu. Tuvuge ngo amina. Mana ubabarire abirukanya abantu we, abataye abashitsi hanze. Ayi Mana ubababarire, Mana ubababarire, Mana ubababarire, Mana usuke imbabazi. Tuvuge ngo amina. Hey haleluya, hey haleluya. Twemeranywe ngo Imana ya Israeli yinjire mu mutima wawe, iwukabe, iwufate matekwa, ikuyobore, igutegeke. Tanga icumbi. Bwana asifiwe. Icyo nkundira Imana ya Israeli twamamaza. Iyo wabikoze nawe izi kubabarira. Ineja metari ntabwo urakerererwa. Imana ni guhimba imbabazi zayo. Imana ni yinjire mu mutima wawe. Imana ni yibagirwa ibyaha n'amakosa wakoze. Abo wataye hanze bakarira, abo wataye hanze bakakuvuma. Imana ikubabarire muri uyu mugoroba. Haleluya haleluya. Tanga icumbi, emera Imana yitahi wawe. Yabikoze nta ngurane, yabikoze nta gihembo. Bibiliya ivuga umugore witwa Rudiya hariya mu byakozwe n'intumwa igice cya 16 umurongo wa 15. Muza mumwiga uwo mugore ni igitangaza. Niwe wazanye ubutumwa bwiza mu Buraya bwose. Uburaya bwose ni umugore wabuzanye. Abaza bavuga ngo abagore ntibashoboye. Njewe zanyoberwaho bahera niba baza bahera kubo babana simbizi. Noneho mureke mbabwire yeme kuri uburaya muzamwumva bwatuzaniye ubutumwa bwiza bwakijijwe n'umuntu witwa Rudiya. Umwe witwa Rudiya gusa
nimba ubana n'abantu bitwa barudiya uzobabwire ngo barudiya bandi sabanebwe. Bibiri zivuga ngo Imana yamikingura umutima we, ngo ikingura umutima we, yamababwira ngo uko mbarebye nimuze mwinjire no munzu yanje. Iyo umutima wawe wakingutse no mu muryango hazakinguka, n'igikoni kizagikinguka. Siko bimeze yemwe? Yamye ngo akingura umutima Imana ngo yinjira mu mutima we, yamababwira ngo nimuze muje mu rugo iwaje ngo tube nk'ababacumbikira, ngo bama baza baracumbika. Arabatizwa ngo nabo mu rugo bose. Uwo niwe watangije. Nasomye baravuga ngo urusengero rwa mbere, amateraniro yo mu nzu ya mbere y'urusengero ngo byabereye mwaridiya. Tuzabona baridiya, tuzababona kandi tuzanezerwa. Abagore bageze abimana amacumbi, ndagushimiye ko wihanye nawe uzomubone. Bwana asifiwe. Haleluya. Gutanga iryo cumbi ntukazubikura ushaka ingurane. Nusoma hariya mu byakozwe n'intumwa igice cya 18, igice cya 8 umurongo wa 18 kugeza ku wa 20, hariho wa mugabo witwa Simoni, wa wundi wabonye ngo abantu bahe bakora ibitangaza ku mpano y'Imana. Yamavuga ati combien mbaheze combien, mbahangahe naje mumpe kuri iyo mpano y'Imana. Ayi Petero umugabo w'Imana yamavuga ngo abaza bagurisha iby'Imana muragoho, ngo impano y'Imana ntizikorwa. Twemeranwe ngo amen. Iyo utanga ntukazutanga kubera inyungu ushaka kuri uwo muntu. Oya. Nuwo wahaye icumbi ntukazubikora kugira ngo uzuvyirata. Oya. Amen. Petero yanyamubwira ngo fana ifeza yawe, ngo kuko wagize ngo impano y'Imana iboneshwe ifeza. Tugura. Yatanze nta kiguzi, nta gihemba keneye kuri uwo mugabo. Bwana asifiwe. Bibiri zivuga ngo mwaherewe ubuntu nimutangire ubundi. Icya gatatu, yari yaratwawe umutima no gushigikira abakorera Imana. Natangaye yeme, buriya hari abantu bakunda abakozi b'Imana. Amen. Yari yaratwawe umutima ngo yaramwitegereje gutya, aravuga ati uyu mugabo ni umukozi w'Imana. Araza ngo aterete umugabo wiwe. Timwumvishe ko babivuze ico mwotereta cyose twocemera. Yamamubwira ngo nabonye uyu mugabo kandi ngo nabonye ari umukozi w'Imana, none ariko naranezera tumugirira kumba azararamo. Bwana asifiwe. Ndabivuganye ariko ngo yari yaratwawe umutima we. Bibiri zivuga mu Bagalatiya igice cya 6 umurongo wa 9 kugeza wa 10 ngo ntimugashobore gukora neza ngo kuko igihe nigisohora tuzasarura tutaguyisare, ngo nuko rero tugirire bose neza uko tubonye uburyo, ngo ariko cyane cyane abizu yabizera. Muri mukubona abantu bamunzu yabizera bahangayitse bagowe bari muguza batukabana mu nsengero muhaye musirimba baburaye mukaza musirimba mugatangaza haleluya ngo zirindwi. Ariko we ariko iyo haleluya ni iki kirimo ki yatsiki ni imitsima wahaze. Iyo abari haleluya iva ku Mana wabanje kureba uwo mugenzi wawe. Amen. Uzusenga inshuro 7 uhinduye imyenda 7, mugenzi wawe yambaye umwenda umwe aza umese ukuma akabona kuwambara, wamara ukaza ngo mubana muri korali. Reka mbabwira makuru, niba mwantumiye munemerere Bibiri yivugane namwe. Simba tegeka, ni umwami wacu bategeka. Amen. Mugirira abantu bose neza uko mubishoboye, uko ubushobozi bwawe bungana, ariko ngo cyane cyane nabo muzu yabera. Ntabandi ntibababujije ariko ngo nabo muza mubitaho. Haleluya. Hariya muri cya kizamini naraye mbabwiye hariya muri Matayo 25 hariya ku murongo wa 40 ngo umwami arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri aba bene data ababoroheje aba bari hanyuma y'abandi arinje mwabikoreye biriya byose nyansingizwa yakoze akabikorera umushi mwageza mutera hariya ya mabona ngo uyu ni umuntu afite agaciro. Amen. Nimugera mu ijuru muzompamagare, hari amakuru nzavugana n'Imana inyereke yansingizwa mubereke mu giterane. Muzombaze
si mu ijuru muzokoreho gusa mubereke. Azabereka bazabereka ikamba bamuhaye kubw'umushe. Amen. Bwana asifiwe. Burya barya batoya, barya muza mubona mugasuzugura, barya muza mwanga kuramutsa, barya bazaba batera iseseme. Niki kiza kikubwira ko atari marayika waguteze? Niki kiza kikubwira ko atari wa wundi waraye muri yanzu yo mu ruhango? Uzugenda uvuga ngo narakijijwe kandi naza niho soreza. Narakijijwe turi muri Agape. Haleluya. Iminsi 7, 21, 49, 60. Hari abamwe ngo bari muri 400. Mushake muzomare 100. Nidudahinduka umutima iminsi yose mwamara nta kivuze. Yesu yaravuze ngo abigishwa banje nta kindi muzabamenyeraho nibikorwa byabo. Amen. Icyakane, ikigeragezo yararimo nticyamubereye urwitwazo rwo kudakorera Imana. Badi mureke nihute rero. Umusarira uyu mugore yari afite ikigeragezo. Yari umugore wahuye n'akaga. Habe no gukunda Imana byari bimaze nko gukamuka. Imana gari yaramuretse. Bibiliya iravuga ngo umugabo we yari yarashaje. Bibiliya iravuga ngo ariko uwo mugore nubwo yari afite ikigeragezo gikomeye ngo ntibyamubujije kuba imbere y'Imana. Ikigeragezo cyawe ntikibura urwitwazo. Amen. Ikigeragezo ugira ntikikabura urwitwazo, ntacyo uzireguza imbere y'Imana. Uyu mugore w'umushunemukazi azakubwira ngo nanje nari mfite ikintu gikomeye. Imana yari yaranyimye abantu. Amen. Iki kigeragezo nticyamubujije kugera ku cyo yashakaga. Haleluya. Ariko Bibiliya ivuga ngo icyo kigeragezo cyatumye nubwo yari agifite yarirengagije. Wirengagize intambara ubamo, wirengagize inzara yo mu rugo rwawe, wirengagize kubayeho. Nihagira umuntu ukugana umwemerere. Ese wa mugore harya siko wa mupfakazi wa mugore Eliya yatashi wiwe yari afite ikigeragezo cy'inzara, ariko aramubwira ati wowe pfa gusonga, wowe banza umutima wawe hemere. Ikibazo si ifu yawe, ikibazo ni umutima. Banza wemere. Ikibazo si kiryamo, ikibazo ni umutima. Habe niyo norara muri salo, harara mu ntebe, ariko ngo amaso yakwakiriye neza araruta abo kugaburira muri hoteli ariko bakwakiriye nabi. Tuvuge ngo amen. Twemeranwe amen. Bibiliya niko ivuze hariya muri bari abami bakabiri gice cya 4 umurongo wa 16 aramubwira ngo mugore ngwino hano, ivyo wakoze birarenze. Ibintu wadukoreye tugukorera iki? Ariko naramukunze. Baramubaza ngo ese umenyekane ku mwami? Atese umenyekane kwa komanda Elisa gawe yagazagera hose kuko yarakomeye. Yama mubwira ngo rekeraho. Iyaba bakoreye ibihembo yama gavuga ati iturufu ririnshi. Se ntureba nawe di wamugezayo kandi wamubabwira ko ndi umugore mwiza. Yama mubwira ngo ya ndatuje kandi aho mbaye ndanyuzwe. Niberi washu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nta mwanya mbonye kubisobanura umwanya. Amen. Bibiliya ivuga mu Baroma 8:18 ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Ushinyirize nubwo uri muhura n'ibigeragezo, ushinyirize hari ibyiza biri imbere. Hari umunsi tuzagera mu ijuru tukanezerwa. Iyo mibabaro wabaye muzayibagirwa, ariko ntikakubere intandaro yo kudakunda Imana no gukorera Imana. Bwana apewe sifa. Haleluya. Reka nihuti. Reka mvuga ko ngako nako kanejeje mpaye nsoma kuko byinshi ndabiretse. Yobu igice cya 2 umurongo wa 9 no ku murongo wa 10, umunsi Yobu ahura n'ikigeragezo yamahura n'urupfu rutunguranye, hapfa abana be bahungu babarindwi, hapfa n'abakobwa be 3, ingamiya n'amatungo n'ibiki byose birafa. Izivuga ngo uwo munsi urijima ibintu bimera nabi, ariko ngo Yobu yamahaguruka yamavuga ngo ndiyashimwe Imana. Munavuye mu nda ya mama ntacyo mfite nzasubira mu nda y'isi ntacyo na Satani yamavuga ngo ndatsinzwe n'ukuri kw'Imana. Ngo mbonye umugabo unsuzuguye kabisa.
umugabo umwe nasomye witwa Cedar Singe ngo yegeza asenga cyane umunsi umwe ngo aryamye nijoro ngo azimye itara yamaryama ngo ariyororosa ngo yumva ko umuntu akandagira mu cumba gutya ngo yumva ari umuntu ngo akura ishuka ngo yatsitara ngo abona ari shitani yabavuga ngo shi ngo dore ni shitani nukuri ngo iyo bimenya se ngo yamasa kandi ngo yamaze imyitara rero amaze ngo yamayandika ngo amaze satani ngo arasohoka ngo ariko hari umugabo usuzuguye ba ngo ariko hari umugabo ayi wewe ariko hari umugabo usuzuguye mwabantu ariko urasuzuguye Cedar ikini wala sifi Yobu mu bigeragezo mugakubagurizo kabyo mukivuguto kibibazo ayi wewe yamavuga ngo ibyo byose nubusa amen umugore yamamubwira ngo uvuze gute ngo urashaye uyiramye yo mana yawe ngo wayituse tukareba kwirakarika kwica yamamubwira ngo yayi Yobu ntiyatukanye abataza basoma Bibiliya Yobu yaramubwiye ngo ntuvuge nka bamwe mu bagore b'abapfafa ntiyamubwiye ngo numufafa yanyamubwira ati reka ikigeragezo yewe ntikigukure mu mavuta amen Imana yamihagarara mu ijuru yamivuga ngo Yobu mon frère ngutereye isarutisha urakomeye urahabaye uri gitangaza yo nikinashura gitsinze yamamubwira ngo nzagusubiza ibintu byose byawe byapfuye ngo kandi nzabikuba kabiri ngo ariko abana bawe nzabakugarurira impamvu yabagaruye nuko umuntu atazapfa ntabwo yari kudubura abana ahubwo niba abandi yamugaruriye amen ariko ngo amatungo akazayakubaka bwana asifiwe Imana ishimwe ikigeragezo cyawe ubamo ntukagigire urwitwazo rwo kudakunda Imana no kuyikorera uriya mugore yaragitsinze cya gatanu ni ineza ye nicyo gishoro yaraze umuryango we no kuri kw'Imana ineza uyu mugore yari afite niyo yatumye murumva ko ntabonye umwanya wo kumuganira ariko niyo yatumye haba impinduka zikomeye Bibiliya iravuga ngo Elisa yaravuze ngo se ineza uyu mugore yadukoreye tumukorere iki none Gehazi aramubwira ngo hari amakuru muziho bwana sefe ngo ese naya ati nta mwana w'umuhungu agira kandi ntago yoba kibyaye umugabo yarashaje cyane ngo yamamuhamagara yamamubwira ngo mva hano nkubwire kandi kiza kintangaza Elisa ntiyasenga oyaye iyo uri muri gahunda n'Imana uko hayivuga n'Imana ibihayivuga yamamubwira ngo mva hano hagarara hariya mu muryango arahagara yamamubwira ngo tiyongeye kumubaza ibintu yamamubwira gusa ngo igihe nkiki uzabukiki nzagaruka hano uzabukiki umwana yamamuvuga ngo reka naguhaye icumbi ntutama yagwa sinkwishuza ni ibintu numvikanye n'umugabo wanje kandi hari ahantu ntavuze yamuhaye icumba ciza Bibiliya yavuze ngo yamamushirira hejuru kandi ngo ni icumba gisha tiyamuhaye mu kumba k'abana k'abakozi kazimuheza amashuka yacitse oya yamuhaye icubahira kwiriye hari ibintu uzukoraga kandi wabikoze ugafata negative kuko wabikoze nabi kaza wamuzana ibiryo basize ukazuzubika ya dore amaso dore yamuhaye icumba njewe ndetse nabonye cyari gisa n'ikimuruta iwe yamuhaye gaheza etaje yico gihe yari umukireme yamamushira ngo hejuru amwubakira kumba gashya yamagashiramo imeza n'intebe nagashiramo nitabaza aravuga ati azaza yicare umukozi wa Yesu haleluya kandi azayandika nimba yandika kandi aruhuke ariko ngo Elisa kitereye gutyaga n'umuruho kagenze kahanura ngo yitereye gutya ku gitanda ngo yuzuzwa yamavuga ngo Gehazi we uyu mugore tumugirire gute hati ibintu ko bikomeye we iki gitanda no kivaho ntacyo mvuze tuvuge ngo amina haleluya uku umutima mwiza wanyakiriye nkawureka buryo aravuga ngo uzabyara umwana w'umuhungu ineza yawe nicyo gishoro usigaranye ngira mugenzi wangu nicyo gishoro nari sigaranye nta gishoro cha Tanzania ukeneye ntukeneye igishoro cha Nyabugogo ntukeneye igishoro c'indagara ntukeneye igishoro kigoye ibindi twobibona n'amabanga kabidu igishoro ni neza yawe ni wowe n'umutima wawe shora
teganyiriza umuryango wawe. Bwana asifiwe. Rekura bizagere no ku muryango wawe. Amen. Iyi neza yanyu Bibiri zivuga hariya mu gitabo ikavuga amakuru ya Dawidi, azavuga ngo se ngo nta muntu wasigaye wo mu muryango wa Yonatani ngo mugirire neza y'Imana. Bama bamubwira ngo uretse akantu kamwe kamuga y'ibirenge bibiri kaza kikwega hasi, nta muntu uriho reka urirwa yamavuga ngo mugende mukazane. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ariko nitugera mu ijuru tukabona ibyo bihangange, tukabona abo bagabo babi. Amen. Bwana asifiwe. Ineza yanjye, ineza y'uyu mugore w'umushunemukazi nico gishoro yari afite. Bibiri zivuga ngo buriya bashiki ba Lazaro hariya mu gice cya 11 umurongo wa 3 icyatumye batumye kuri Yesu bari basanzwe baziranye. Hazabaho umuntu ga yaramye yanga Imana kigira nabi amaze yakubitwa nakabazo akamavuga ngo nyabona ni mundebera basenga agakundaga akazayamaja muri niba turatarigeza yimenyera. Ufite ikibazo wowe, Imana ntizijya ruswa. Ariko bari abashiki ba Lazaro musoma uko banditse baravuze ngo umushuti yawe, inshuti yawe irarwaye umenya amakuru. Amen. Ntabwo bamutunye bamubwira ati turi abantu batuye Gasogi, dutuye kuri adresi niyi, dutuye hariya mu izindiro. Oya, bati yewe hahandi uzurara harya twagucumbikiye umuntu ararwaye. Muraho ariko Data wo mu ijuru abaganiriza, yinjire mu byumba by'imitima kandi arebe ibirimo. Bwana asifiwe. Ineza yawe nico gishoro wari usigaranye. Icyanyuma nico nshorejeho ngo icubiba nico sarura. Ico yabibze nico yasaruye. Mureke babwire ico yabibze. Yabibze gutanga ibyo afite. Igihe cyangirente nimusoma muri ico gitabo cy'abami bakabiri igice 18 nimuhagera mukabona igice 18 umurongo wa mbere mukomeze murasanga ngo Elisa icyagihe yamwakiriye hari ibindi yamukoreye. Mwibuke ko wa mwana nabuze uwo mwanya, wa mwana yarakuze, wa mwana amaze kuba umwana utangiye kuja mu nka ngo agereyo arapfa, ngo afe ararwara, umugabo amugarura mu rugo. Ariko yeme mwukagira, ariko twabonye abagore bamenye Imana. Hari abagore bamenye Imana. Nukuri ku Imana yo mu ijuru tiyorya umuturanye, muri uwo mugore yorya umuturanye yaburaye. Hoyaye banye bazanaga umwana ngo agire ngo amukikire umwana yamacikana, yamatuma ku mugabo ati nzanira ifarashi vuba ndashaka kuja kureba umukozi w'Imana. Atese kuragenda kwimboneko y'ukwezi taraba ko ari bwuzuja gushima Imana no gutwara ituro, kuraje yo gute? Timwumva ko hari akarenge, timwumva ko yahoragayo. Ntabwo ari igitangaza yabonye ngo agende, barahoranaga. Atoya yiha ati namahoro, ati namahoro. Ariko yari igihume cy'umugore. Nibwo bwa mbere yarabyaye, ni nabwo bwa mbere yarapfushije. Yamabwira umugabo ngo namahoro. Birashitse n'ukuri kw'Imana. Batarita mu migozi ngo bamwe kirorini. Yamavuga ngo namahoro. Araza yamafata ya ntumbi y'umwana. Yamavuga ngo wowe uri igishoro. Apana nk'abari abana bandi bavuze. Yamamujana mushira ku gitanda cya Elisa. Aravuga nka kujya wavuze. Yamavuga ati mwimenyere. Sinasabye umwana baramumpaye iki gitanda niho namuherewe agaruke. Amaze ngo yamashebura, habe no kuvuga amakuru, habe no kurira, habe no kwikora, habe n'abaturanyi ngo bamenye amakuru. Ayiye Mana we urumeza ruraje n'ukuri kw'Imana yo mu ijuru. Noneho biracise. Yeme bene uwo mugore murumva yoroshe, yama yirukanka akazayiruka ku ifarashi. Usarega n'uwari umutwaye ku ifarashi ntiyamenye amakuru. Ntaramenya ko umugore yapfushije. Rekada morale furu. Ngo baragenda ngo Elisa ngo baramurangiza. Elisa aravuga ati se ko uyu mugore aje igihe kitemewe niki cyabaye? Ati ngo wirukanka umubaze nimba umugabo ari amahoro n'umwana ari amahoro. Ariko Imana ndiye bibwira Elisa ati genda umubaze nyabuna nimba ari amahoro. Ngo yamazage haza ati se nama, ati umugabo na amahoro, umwana na amahoro, mu rugo na amahoro. Ngo we neza ndatunganiwe. Bwana asifiwe. Nimwumva icyo kintu, nimwumva uko gukomerera muma yari yarashoye igishoro gidahomba.
Bwana asifiwe. Ineza cyari gishoro yata yamamubwira ngo namahoro. Waba buri kuvuga ngo bamabagira baca bariruka ngo bagere kwa Elisa. Elisa aravuga ati se niki gituma Imana yampishe ngo wa mugore yamayitura hasi ku maguru yiwe. Aramubwira ati ariko mukozi w'Imana narakubwiye ngo ureke kumbesha no kuntera agahinda. Nari naramenyereye ko ntabyaye none niki gituma uje kundodesha ubuzima bwanjye nkazishwa n'agahinda. Elisa ngo yamamenya ko umuntu yapfuye. Amaze Elisa nawe nibihababwe ibintu giye bikomeye yama ngo haguruka uzarega n'umuhanuzi ukomeye. Ibihababwe biraba abahanuzi muzamubizera ariko nabantu muzamugiraho mugarukira. Si Imana yavuze n'umuntu wavuze. Hari igihe yovuga kiwe akongera kuko Imana yavuze. Yamabwire mu Gehazi ngo yewe ngo akiri no nkoni wirukanke mushiku yimurambikeho. Gehazi nawe yamavuduka nikinyagwa kitagiraga impano y'Imana cyageza kigenda kitabajije gahunda ni yama ngo aguruka ngo ashike ngo ayikubite pi kubite pi. Wa mugore yamabwira Elisa ngo yagiye singusiga. Sose yamamo aramubwira ati ni wowe tujana ni wowe byavuyemo ngwino tugende ngo baragenda. Elisa ngo agereyo ngo icyamutunguye ngo asanga intumbi ryamye ku gitanda cye. Aravuga ati uku nukumprovoka uyu mugore aranyendereshe arashaka kuvuga ngo je n'Imana yaje nitwirwarise. Bibiri zivuga ngo niwe munsi wa mbere Elisa ngo yamamurangara. Elisa nawe yarashobewe yeme nimwe kabatekereza mwumveka iyo neza uwo mugore yaramushoyemo umutwe wa Elisa waraharabise tegeza avuga ati uyu muntu ngo yama muryama hejuru akanwa ku kandi ngo izuru kurindi ngo amaboko kuyana ngo amaze ngo yumva ko umwana shuho ngo arazenguruka ngo agaruke umwana arisemura. Bwana asifiwe. Washoye iki mu bwami bw'Imana bije bituma wishuza Imana. Imana ikwibukire kuki washoye iki kuko uzi kwambara neza harya hajya bazakubwira ngo uzuberwa tibigurwa mu ijuru tibigira n'inota ni zero. Mwana asifiwe. Ibyo bice rero sinki bisomye bindi byose reka mbirekera aho mvuge gusa kuri kiriya cya gatandatu ngo ishu uzabiba nico uzasarura. Hariya muri kiriya gice 18 nababwiye muri kiriya gitabo Bibiri iravuga ngo Elisa amaze kunezerwa ngo abwira uwo mugore ngo wa mugore we ngo witegura igihe kimwe kigiye kuza hazatera inzara ngo kandi icyo gihe cy'inzara nzagira ngo aho uzaja hose aho uzahita nuje ibumoso nuje iburyo nuje iburasirazuba. Reka nkubwire iki kintu wakoze kizoguherekeza wowe n'abana bawe ntimuzoburaho muba kandi muzotura imyaka 7 nishira muzongera mugaruke. Amen. Naho nshoreje Bibiri iravuga ngo inzara iratera aragenda iyo yabaye imyaka 7 ngo Imana iramurinda kubera ya neza yiwe ngo irongera iramugarura n'urubyaro rwiwe ngo baragaruka ngo bashike basange inzu yiwe n'isambu y'amazu yabo yose barayabohoje. Amen. Hallelujah. Umwami yamamenya amakuru. Umwami wa wundi yari yaranze kugerayo umwami yamamenya amakuru ati niko nikinza numva Elisa yakoreye umugore ngo igege haza hayabivuga. Wa mugore yamaseruka yamamubwira ngo nije. Umwami yamamubwira ngo ndategeka umuntu ukomeye agenda gusubiza umutu ngo ivyo bariye kuvuga ihe wagendeye byose bazabikwishura. Ineza n'umurage. Umpa abagore 7 batambuke hano. Umugore wizera kurusha abandi naza hano mubwire wo muri agaparika umuntu uzabumva ko agira kwizera natambuke kandi nashoje natambuke. Umugore uzabumva ko agira kwizera ngwinoma hagarara hano nashoje kandi naho nshoreje kandi nabashimira ko mwanye narengeje igihe namwe mwabonye ko nta kundi byogenda biraryoshe nabuze nibiku nabivuga. Ni wewe mwewe banzuri ngiye kubahamagara babandi nimundebere igitabo cy'Abaroma bade oya ndaguhamagaraga niho ngiye gusozaga niki ngiye gusezerera agape. Abaroma igice cya 2 umurongo wa 7 haravuga ngo abashaka ubwiza n'icubahiro no kudafa babishakisha gukora ibyiza badacogora izabitura ubugingo buhoraho. Udushaka icubahiro udushaka ubwiza
reka nkubwire hari yuko havuga no kudapfa. Nimba ushaka ko umurage wawe utazapfa mu rugo rwanyu, uzabikore neza kandi uje ubikora udacogoye, niko batubwiye. Imana izakwitura ubugingo. Amen. Umuntu ufite mikoro araza gufata, ndamubwira hasoma, ngiye guhamagara aba badamu. Hano haje umudamu ufite kwizera. Twavuze ngo abadamu bizera. Amen. Nuwo muri Agape sibyo? Kwizera. Somera muri Petero wa mbere, amaze ba badamu baze mbasezere mbarage nk'umukozi w'Imana. Petero wa kabiri gice cya mbere umurongo wa 5 tugeze ku wa 7. Ndavuga abantu 7, haza abagore 7 hano bo muri Agape gusa baze hano. Maze umuntu ufite Bibiliya araza kunsomera. Abagore 7 ntimurenze, ni 7 gusa. Ni wahosezereye kandi ndabashimiye ko mwanihanganiye, ko mwatwakiriye, ko mwatugiriye icyizere mukadutumira. Nukuri mwarakoze, ariko ikizanezeza kikanezeza dogiteri imisi yatanze n'umuruho n'uburyo yateguye, nuko azamenya amakuru yanyu ko mwahindutse. Amen. Amen. Hallelujah. Mundebere nimba abaje ari 7 basanga wa wundi wa 8. Abaje ni 7. Haze wa wundi arukwe, haze 7. Agape rero ubitwavuze aba bagore bizera. Bibiliya dore uko ivuze, aba bizera Imana bakoze imirimo ikomeye cyane. Ariko Petero ngo aje kuvuga aya magambo, aravuga ngo uko kwizera hari ibyo kugomba kongerwaho. Amen. Amen. Ntukaza wirata ngo ndi umukirisitu, ngo ndizeye, ngo narakijijwe. Umva uko havuga. Ninde ufite ya mikoro? Soma di. Reka dusome hano. Soma. Urwandiko rwa 2 rwanditswe na Petero. Igice cya mbere umurongo wa 5 urageza kuwaga, uragenda gahoro ariko mwigireyo aba badamu bigireyo basige wa wundi wizera. Mwigireyo bazusoma umurongo wa 5 niho soreje. Kwizera twagaragarijwe muri iyi minsi hari ibyo bigomba kongerwaho kugira ngo Agape izabe nzima, kandi niyirangiza muri aba bantu 8. Amen. Ngaho vuga. Ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose. Ibyo bintu twababwiye, tubabwira ko hari abarwanya bagerayo, bibatera umwete. Amen. Akomeza. Kwizera mukongereho ingeso nziza. Hagarara rero. Kwizera Agape mufite ntikuzashobora, ntikuzahagarara ngo guhangane n'ibihe turimo ngo bakongereho ikima ingeso nziza. Ngwino hano mama wanje, hagarara. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ni mwizera Imana ariko mukagaragaraho ingeso mbi, ntabwo muzaneza iziyabahamagaye. Ego. Mwongereho uko kwizera mwamenye Yesu, mukongereho ingeso nziza. Amen. Agape mwongere ingeso nziza. Icya kabiri, ingeso nziza muzongereho kumenya. Ngwino hano. Ntimukagire gusa ngo muzagira ingeso nziza, mwemere ba dogiteri babigishe, mugire ubumenyi, mumenye imirimo y'Imana uko ikorwa, mumenye uko umuntu ahagarara mu muhamagaro, mumenye intambara duhura nazo, mwongereho kumenya. Imana ishimwe. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwizera mukongereho ingeso nziza. Nyangeso nziza yiyongera. Hiyongereho iki? Kumenya. Yongereho kumenya. Ikindi kiyongera ni iki? Kumenya mukongereho kwirinda. Kumenya mukongereho kutirata. Muje mwirinda. Ego. Iyi si turimo ni mbi. Nokuri. Amen. Amen. Muje musana abatwaye amagi. Ego. Timukaza mushaka kumenyekana. Uriya mugore yaravuze ngo sinshaka kumenyekana. Amen. Icyo nshaka gusa no kuyoboka umwami Yesu. Amen. Hallelujah. Kumenyekana bikumarira iki? Bibiliya iravuga ngo wowe ugatunga isi ariko nta bugingo ufite, umaze iki? Ngo uzongereho ikima? Kwirinda mukongereho kwihangana. Kwirinda yaje kera. Kwirinda araburaho. Kwirinda ari hehe? Ngwino mama we. Voilà. Uyu ni kwizera. Agape yizeye Imana. Ariko ntibihagije ngo muvuge ngo muri abagore b'abapastori. Mwongereho ingeso nziza. Mwongereho iki kindi? Kumenya. Mwongereho kumenya. Mureke kubinjiji mu by'Imana, mujijuke. Mwiga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Mubumenye mubajijure. Bibiliya ivuga ngo muzamenye ukuri kuba bature. Amen. Tuzaba umugore rukazutinya ngo abagore uheretse umugore utagira roho mutagatifu. Ego. Ufite roho mutagatifu ninde uzo guhagarara imbere? Akuri.
hanyuma ngo ubizongereho kwirinda. ntimukavugega ngo ubwo mufite ubumenyi ngo twaraba hose turi abagore oya ye nta independence iri hano mu rusengero. Mwirinde. Amen. Umubisha wanyu arahari ariko arabareba. Intambara yazigavye kera ejo muzumva ibintu simbibahanurira kuko ntari umuhanuzi ariko igihe mutangiye gukora ibyiza Satani azahaguruka Ego. akarwanya. Bibiliya avuga ngo bamwe muri mwebwe ndabizi ko nimara kubavamo ibyakozwe n'intumwe 28 no kuri 29 Imeleta arababwira ngo nimara kubavamo ngo bamwe muri mwebwe bazadukwamwo n'ibirura babarye ngo kandi bakururire bamwe mu bizera babajana. Agape mwaradutumiye harya. Ego. Mwongereho kwirinda. Imana ishimwe. Hanyuma kwirinda babyongereho iki? Kwirinda mukongeraho kwihangana. Ngwino mama we hagarara hano. Imana ishimwe. Uje wihangana muzogeze kugufa ko ndavugaga mu izina rya Agape. Muje mwihangana. Iyo wirinze ntibivuga ko ibigeragezo bitazaza ariko mugenda Agape nubwo mwabayiga ubukombe nubwo musigaye mukora igiterane kikitabwa n'abadogiteri ariko ndagira ngo mbabwire mwongera haka kantu kwihangana. Muje mwihangana. Imana ishimwe. Mwihangane. Satani azabarasa, Satani azabavuga, Satani azabamena mw'urukimena ariko mwihangane muzageze kugufa namwe azabaha ikamba. Imana ishimwe. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwihangana hari ikindi tubyongeraho. Kubaha Imana. Ngwino mama we hagarara hano. Uzi ko abantu bashobora kwihangana bakanirinda ariko bakagera urwego batakicubaha Imana. Ukuri. Bakubahuka Imana ya Isiraheli bakayubahuka. Niba mushaka kuba abagore bazakorera Imana bagasiga amateka n'umurage mu ngo zanyu muzabyongereho kubaha Imana. Bibiliya ivuga ngo niko abagore bubahaga Imana bameraga. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ukunguku natwe twomera nk'abandi ariko kubera kubaha Imana yaduhamagaye tugerageza kugabanya turakuringa down kuko yaduhamagaye. Kubaha Imana mukongereho gukunda bene data. Hagarara hano. Aga nta kindi kintu nimwubaha Imana ikico kintu kizobereka ko kubaha undi muntu bigira agaciro. Imana ishimwe. Amen. Amen. Muzongereho kugira gutayeme gukunda bene data. Mukundane. Mukunde bene so. Mukunda bari muri Agape n'abataba muri Agape. Muhembe abo muri Agape n'abataba muri Agape. Amen. Muhembe bose. Muresheshe bose. Uwanyuma rero yantangaje ngwino hano. Hagarara. Imbere ya wa wundi twatangiriyeho kwizera hagarara hano. Amen. Amaze ngo aje gusoza aravuga ngo mwiyisizina ariko ngo ntimwamenye ico rivuze. Nokuri. Aravuga ngo ibyo byose mubyongereho umugozi witwa ngo n'urukundo. Amen. Imana ishimwe. Ni mubikora niwe munsi tuzavuga ngo dore Agape abagore baba pastori bizera Imana. Data ndagushimiye kubwira ikoraniro ry'abera. Ndagushimira kuri iri jambo ryawe. Ndagushimira kubaryumvise. Ndagushimira kubabiteguye. Ndagushimira ku butumwa bwiza bwawe mu bantu. Ndagushimira babahagaze aha bagahagararira abana. Ndagushimira Agape kuko izakurikiza ibyanditswe byera nitugera mu bwami tukabona igikombe bazahabwa n'Uwiteka. Umugisha ababaye aha, umugisha ijambo ryawe, umugisha bazarikorera bakaryumvira kubwa Kristo Yesu wabambwe akazuka mu bapfuye. Agape mu b'amahoro.